Hindi nga ro din irugi nga ibasa dito lang tinapalabas ni pagayam tayong Mama Amanda Itilocos Norte papagayam. Sagudahin nga ti sulat. Dear Manong Nemi, bugtong nga anak ni Faith, Manong Nemi. Kat nakaragsak kami tamanipod iti agbasan, consistent nga honor pupil. Valedictorian iti agturpos ti elementarya ken sekundarya. Maskom ti kurso na enroll na, Manong Nemi. Nagtultulo ti kinangato digiti grades na kat maragragsakan kami ti asawak Manong. Bugtong nga anak nakalalaing iso na lang, Manong Nemi, tanasapa nga nadaan iti boyfriend. Kat gapot nangangato manen digiti grades ti anak mi nga ni Faith, Manong Nemi, inged deng mi. Nga agselebrar kami. Napang kami nagpipiknik, Manong Nemi, ti may sa nga beach resort dito Ilocos. Bali pair by pair, Manong Nemi. Agkapareha kami iti asawak edin to ta agkapareha mo the Faith ken iti boyfriend na. At nasaksyan mi iti asawak, Manong Nemi, no kasano ti kinaragsak the Faith ken ni JC. Juan, ta JC tinagan ti boyfriend na. Ti maray ni Faith, Manong Nemi, ket kunana. Kamaten nak JC. Sige Faith, tumaray ka, ket kamaten ka. Tas tao rin to ti garikgik ti anak mi. Di nagmakamatan. Abigiting na saan? Tinalyaw ko ti asawak ngumis-isem kit umus-isem Ahmed. Nakaragsak ti anak ta, Jimmy Honey. Owen, naragsak na nga tuwa ka ni JC nga kainayat na Amanda Honey. Nakaragsak na. Kit naragsak Ahmed, ta naragsak nga rod, tibugtong nga anak ta. Ta siksi ka kanilaing ta naragsak, Amanda, siyak pa ya. Duwata datangarod tinaganak ni Faith. Uwan, naragsak ta nga duwani. Awanan ti sa pulak pay iti anak ta. Ure no kakaisong na nga may pagpanakkel ta. Isabi ko matasada nga masapa nga mangted ti apo ko ta. Masapa na makapagturpos pa lang dagiti duwa. Sa madadan to ti bukod nga dadan to trabaho da. And then orison to ti panagasawa da. Tapos kastakit masapatabat nga mga iwan ti agbaling nga po ko ta. At sabi ko matawan to ti pagbalbaliwan ti amin naman dahani. Pagbalbaliwan? Sabi ko matawan ti pagbalbaliwan ti amin ko nam. Jimmy? Wen? Kas kumitan niya. Ama baybayan na ti panagbasa na. Nga bumaba ti grades na. Uno pilit to nga tanga saan nga makapagturbus. Saan nga tamit? Saan nga tamit nga may santo kada kita ti mapasama ka ni. Patsakmet. Kabutan na mastek ti nagbasa na. Masapol nga turpos da. Nga oran no nasapang nakiboyfriend ti anak ta, Jimmy Honey. Nga madadakin di nga lumalaing ni Faith. Tape ko nam. Nga buta nagbalin nga inspirasyon na ni Jessie. Pinagbalinda nga duwang inspirasyon ti panagadal da ti anayat da. Iso nga patsaka ni. Asan to nga makadadahil ti panagbasa di kiti duwa ti anayat da. No digit isuti mang-inspire kada kuwada. Sapay ko mahani. Oh, ano nga tano agtaray kamatan takamatang kamat. Ha? Tuladan ta dagiti duwa. Agtaray ka hani Amanda. Takamatang ka. O, pagkatawa ka. Sige mga rod. O sige. Hala, agpakamat ka talaga. Sige man. Kabatan nak, Jimmy. Uy, sige, umaya ko. No, makabatang ka, rakupag ka, agkangkag. Umaya ko. Alo, sige, kabatan nak. Uwan, Manong Nemi, nakaragragsak dagiti duwa, the Faith kani JC, direta nga pa nagpipiknik mi. Dada ni ti college, Manong Nemi, baruken balasang. Dinto na kami mat kani Jimmy, kasla nagsubli kam iti kini teenager.
Nagpakamatakmet ket kimamat met isuna manong nemi ko namlano. Tutubo kami nga king kinamatan. Amuan manong nemi nakaragragsak kami. Ket sabi ko tasaan nga matunday na ito nga ragsak. Awan ko mati sa bali akay papanan na. Uwan manong nemi nagpakamatak nga rod kanidi ta makamatan nak ti asawak nga ni Jimmy inarakop nak manong nemi. Nakamatan ka na ni kukuha kay ta. Ani taramidam Jimmy? Arakopin kasi ka bisituin ka. Kasla idi agnobyo tapay laeng. Uy saan? Hindi ka lamabayin. Nakarkaro ka pa yung teenager. Tanyo ko matitagas na nag-asawa tamet. Lagi day tupay hang nag-asawa at maaramid da. Lahat ng tugid din. Huray pa'y. Maaramid pa'y di kita kamalala. Datat na kita talna ka man. Gayam. Sa din itantayan di kita duha. Da fight ka ni JC. Adada je Haksinsin na yuda sa jen eh. No kayat mo hani. Tumapog tamot tayo ni Danom. Oh my God. Sige. Agdi gusto mo tanani. Kalbasan na, mabalintay itong timangal daw. Umay ka nga din. Agkibinta nga tumapong itid na nom. Inta, hindi na kuyudan na kasta. Kaskalatin ager Jimmy. Gabuto naragsak ka. Naragsak na giti doa. Naragsak tayo. Nagdultuloy ti kinaragsak mi, ti kadami ti beach resort. Manong nemi, Jack may ladawan ti kinaragsak na giti agnobyo. Ti anak mi nga ni Faith ka ni JC nga boyfriend na. Kastamatan ka na kami ka ni Jimmy na kami nga agasawa. Kaya di tamang-mangan kami naragsak kamlat. Kaduan nyo timangan, ado timakan. Sige JC, di kag babain iho. Di nagpakadanagan tita. Talagang adot kanak. Nasabat ti bisigo. Kana nabanogak. Hindi ito nagtimag man ni Faith manong nemi kat si Ise makunana. Subuan nak man ngurod sweetheart. Bareng no, adomat ni makan ko. Ha? Mabaling ka din nga ron. Ape ko mga saan nga mabalin. Mabalin, di ngamin mama. Idin to tani Jimmy si mong batkat ko na. Mabalin! Ape ko mga saan. Subuham, alalala, JC, subuham ni Faith. Ta subuak mo ni mamangyo. Oy, Jamie, tilad na ngay bagbagam. Orish, ano ko madagas na? Umit ngamin mama, pair by pair nga rod. Sige, subuhan ka nga rod in Faith, sweetheart. Ta subuhan nagtumit. Deta, Ay, kasamot nga roti aramida kang ka, Jimmy. Subuan kang tumit. Nareglado, agsisinubo tayo. Ay nakaragragsak tayo. Kat sabi ko mataawan ti madi apartaan. Dahito nga kinaragsak tayo. Sapay ko Uwan manong nemi nakaragragsak kami. Kat naulit-ulit nga bagak nga sabi ko mataawan ti madi nga apartaan. Dahito nga kinaragsak. Hindi agawid kami manong nemi ti asawak nga ni Jimmy iti nagmaneho. Ada kami met kini Faith agraman kini JC manong nemi. Agang ka manong nemi hindi na bigla ko na ti asawak nga sana ka nun nga maipreno ti kotse. Naawanan ti preno ti kotse. God, kasano nga Ruden? Iturong mo. May itong partayon! May itong partayon! Diyos ko! May itong partayon! Diyos ko! May itong partayon! Manong name yan. Aniyan nga disgrasya. Aniyan nga aksidente. Dahito yan ti kay papanan manong name ti kinaragsak mi nga upat. Nga sobra ti kinaragsak mi. Nakikinamatan kami manong nemi ti baybay sa kampay nagsisinubo. Pair by pair ako nada manong nemi. Ngayon niya ti si marunong nga masamak.
Na-aksidente kami manong Nemi. Kat nagsem launay, dahil pasamak manong. Nagsem tinagbalin nga resulta na. Garumyad laeng tinalak ami kay ni JC. Dada kami manong Nemi tinagabay itilikod. Ilinto tadigiti agama nga Jimmy ken Faith ket nagabay da iti sango. Ti driver ken iti passenger seat. Napakaruan ni Faith manong Nemi. Ilinto ta on the spot nga pimuse ni Jimmy nga asawa. Napukaw laeng idi tipuot ko. Nga di makaputak manong Nemi. Nga matangak no kasano tirigat da. Nga nangikat. Di asawa iti nakupit. Uwen. Iti nakupit nga kotse. Nga bagada nga saanin ngawang angis. Iti sa pulak manong Nemi ni Faith. At damat ni JC iti abay ko. Mama. Intareda na iti hospital ni Faith. Katan nga matinapasawakan ka. Dito lang sugat titakiag ko mama. Napukaw ko matipot ko. Isko. Awanan ni Jimmy. Ni Faith. Inak ti hospital mama. Amwag no niya't kasasaad ni Faith. Oh, ti asawag. Awanan ti asawag. Jimmy. Nakaragsak tayo tayo. Alpasan na. Kasto'y maten. Tinamasamak. Apay. Nasa M09 day di nga napasamak manong Nemi karumyad laeng danalak ami kini JC. Tada kami tinagabay ti likod idinto tarigiti agama ket nagabay diti sango. When napakaruan ni Faith idinto taan the spot nga pimuse ni Jimmy nga asawa. Nakamansayagan manong Nemi. Ti bangkay ti asawa. Dito'y balay. Manong Nemi. Kapaunay ka din nga ladingit. Nakamansayagan di bangkay ti asawak idi agsublimaten ti puot ni Faye. Nakamansayag ti asawak nga madak dito iya. Hospital nga mangbambantay ti bugtong nga anak mi. JC. Tita. Makariingin ti anak ko. Patib ka rin nyo kumalayang tirik na yo, tita. Kasano nga maibagak kang kuha na ti kinapod mo. Inton sa lutsudan na noan niya ti kasasaan na. Inton damagan na no sa dinutayan ti ama na. Tulungan ka, tita. Nagtinulong ta. Mama. Faith anak. Jessie. Ada kami kinimawang mo itisibay mo, Faith. Ano yung tinapasamak? Saan mo ka di ka matandaan, anak? Timalagim ko na idong partikot siya tayo. Ada tayo iti hospital. Saan kaya ka di nga nanano, mama? Jessie? Sinapod Diyos, anak. Katsyak. Apeng nga. Faith, anak. Page start. Apeng nga, Jack. May garaw na gini sakak. Anak. Talagang Jack, may garaw, mama. Agtal na kalayang, sweetheart. Makabadagas kang ka nagpwersa.
Ti saludsod ko ti sungbatan niyo, mama. Jessie. Apay nga jak may garaw dagiti sakak. Anak, awatem kumati kinapudno. Kinapudno. Anya kinapudno, mama. Kinsa dinutayan ko. Uno sa dinutayan ni papa. Nanumat ni papa. Please, Faith, sweetheart. Patib ka rin kumati pa kinakin mo umawat ti kinapudno. Iman niya ti kinapudno. Faith, sweetheart. Kinapudno nga. Natayan ni papang mo. Asan? Nagamiso na ita di pudno, Faith, anak. Naipit ti barokong ni papang mo. Iso nga pimusay nga dagos. No! Sana pudno na ita, mama. Hindi pagyamanan tayo, anak. Ganda kitilaing sakam, tinaipit. Iso nga si bibiyag ka. Naipit na gini sakak. Iso nga niyak may garaw. Ang ayat yung asawan, mama. Uy, nanak. Naapektaran ti spinal cord mo. Iso nga. Saan ako nga makapagnakas na ka ni? Nasaan mo ito na nasaan? Kaya't kumuntan ti matay na umanin ti Sesar Bipay ti biyang kanya. Nasaysayan ko man na natayak betan. Gamti ang biyang kamay sa nga inotil. Pait, agtal na ka pang asin. Bilaman, naklat na ko mga natayin. Natayak lang ko man. Dalaga nga nakasasa daddy apasamak manong naimi. Nagaslasaan nga maawat ti anak ko. Nga awanan ti ama na. Kan kasla din na maawat manong nemi nga saan ton nga makabagna. Nakasasayam unay apasama. Naitabon ti bangkay ni Jimmy nga asawa nga adda iti ospital ni Faith manong nemi. Adu nga luwa ti nag-arubos. Adu nga saludsud manong nemi nga saan ko nga amusong batan. Nuapay nga napasamak kada kami ti kastoy. Nakasaysaya at kami nga agasawa. Agraman ti anak mi. Awan ti amok manong nemi nagpagkurkurangan ken napakabasbasulan mi iti padami nga tao. Managsuknal kami. Adda kang kanayon ni Apo Diyos iti lagip mi. Managtulong kami. Nga maapay nga mapasamak ti kasto iti pamilya. Nga awanin ni Jimmy. May sakon nga balo. Sagat kasya tinagtungpalan ti bugtong nga anak mi. Santon nga makapagnaman nun na imi. Nga mata mapukaw nandag iti duwa sakan. Indol-tuloy madlata ni JC manon na imi iti kooperasyon na. Tisan na panang baybay iti girlfriend na nga anak ko. Iti ospital manon na imi ikadapay lahing manon na imi iti anak ko. Tamabayag garod manong na yung papahungan. Nurse. Mrs. Nakapagtumar ka di matlaing ng anak ko. When Mrs. Ngamay na. Adong harigat. Anusan nyo ko mati anak ko. When Nangarod kat sa mi ati pasyente. Kasken kuha na nga. Di na kahit nagtumar. Ano saan nga mapilit. Kasla di na kaya ti agbyag pay. Anos lain. Nurse. Ay. Narigat nga si kaswente kasken kuha na misis. Kasla din ang kayat pa'y tagbihan. Di na mo nga tulungan ti bagina. Un nga rod. Alo ko yan nyo. Nga pagaramatin ti wheelchair, misis.
Arig na minor laeng tinapasama ken kuana. Tadadupay dita ti amang agrabit ka sa sadna. Ngim okay man. Okay daman. Ngim iso na. Talaga nga din na maawat ti amin. Adan nagatang nga wheelchair na nurse. Ngim di namat kayat nga usa rin. Nakapupok mo dilatan iti unag ti silid na. Mrs. ay na Mrs. no kastalat ti mapaspasama kiti anak yo. Ang mga no iti mabit kat mariingan nyo nga may san nga nalami sa bangkay ti anak yo. Ano yun? Uwan. Tinakayat tagtumar no sa nga pilit. Hadi na mo nga tulungan ti bagina. Iso nga kadwa na nga pasyente ti kasta. Agpakamatay. Diyos ko. Saan ko masamak ti ita? Saan ko ma... Wen manong nemi kasta ket pudno una iti imbaga ti nurse imbag ta maanusan da. Wen. Ket siyak maanusa ka ta siyak nga rod ti ina na nga uri anyat ararbidan na. Wen. Apahan pahin nga ina na. Kaslawang pahin ti panagraim na kanyak. Manong nemi. Diyak kadimot ko na kayang kang saan ka kaya na makita? Faith anak. Diyak kadimot ko na kayang kang saan ka kaya na makita pa ay. Anak, saan mo sa wanda ita kini JC nga boyfriend mo? Mama, saan na ka mga biyangan? Urisi ka, di ka kaya ta makita. Di kaya ta makita. Diyak kung kaya ti makakita pa ay. Takait kung ti matay. Faith. Handa kam dito yung anak nga nakaanos nga mang bambantay kang ka. Di dakam tupay kini JC kat apapaem. Anang tulakit din ka nagiti nurse kini doktor. Saan nga kasikat ka sa salitak mama? Kin mabaling ka di. Para warin nyo na ito nga lalaki. Hoy lalaki! Ken saan nyo nga paspaster ken nga umay ditoy? No may lata. Faith, tiyagama mo. Faith, nagtal na ka. Ni JC Suna, tinakan-ano sa boyfriend mo nga may mangbambandagan ka. Mama, nagtal na kayo. Imayak. Katumayak tuman, Faith. Ngam, sangga ka sa pulan. Diyan ka dimat ko na kang ka. Ngagsinatan. Sumapol ka dito sa bali. Tay saan nga inuti lakas kanya? Saan ako nga maikariti ka? Saan ako nga maikaripay kang kanya si ipadpadag kay tilikudan di amin, Faith. Kat ato iti libro kahit ko nga basaem. Kidaw ko kang ka. Basaem ko mamang-asim. Libro, Biblia. At may tulong ko man nga Biblia kanyak. No basahig natin nga Biblia. Mapasubli na kanina na pukaw ko nga saka. No basahig natin nga Biblia nga magbagam. Papasubli na ka ni Timbiyang ni Papa. Alaman. Iso nga wala ni Salmi. May Timbiyang kaniyang. May andakon. May andakon. Kapunta kayan ko man timatay. May andakon. Kasta't ar-aramidin ni Faith. No kasta nga makita na ti boyfriend na. Anaanos kumalat na Jessie anak. Tulungan na. Talagang tulungan kayo, tita. Urinuan niya tibagbaga ni Faith. Diyak to sumardeng ang mga lukoy tarik na natapno. Tarik kagahin na palang tagbiyak dito ilubong. Inawat na bitlahin ti Biblia. Kit ni, basbasaan na ti libro nga intent mo. Nasiyat no kas na tita. Dakil ti may tulong keng kuha na ti linaon di nga libro. Ken ore ti Bible nga intent ko. Ken kuha na. Tita? Sa bali di Bible nga intent ko. Sa bali ma di libro nga intent mo. Ano nga man di linaon di libro? Sik ng tikas kuha na. Pakasalita tikas ken kuha na. Nasaan nga napukawan tinamnama. Tabarbaring na sulag baling inspirasyon na. Hala. Lakit, ituloy mo kung mga timang tulong ka na kami nga gina, Jessie, anak. Kaya daw-dawat tayo. Kuwen, idaw-dawat tayo ti Diyos nga sapay ko mga tawari kas to'y tinagbanaga din ni Faith. Kat maawat na ko man tinagbaling nga gasat na.
Sabi ko ma, kaya niabot Diyos na saan nga baybayan ti anak ko. Wen manong nemi ni Apo Diyos ti kang runan nga kamang mi tapno at ari gagayan pa ni Faith tagbihag dito'y lubong. Saan la maigaraw dagiti saka na. Wen may pagnanan tumitlaeng segon ka dagiti doktor. Nangruna ko ma no amo na nga tulungan ti bagina. Again kang iti may nga bigat manong nemi idi tawagan na ka mismo ti anak ko. Mama? Faith anak. Kahit mo ti kawid, kahit konti agusar, iti wheelchair. Agpaiso anak. Pudno tinangin ko kayong ka Faith. Igatangan na konti wheelchair mama. Adan, nabayagan ka gimatangak. Kadagyaman anak na nalawlawagan matlahingan ti panunot mo. Dito intad ni Jessie nga libro nabasbasahek. Ada to pa'y lagayan dikiti nakarkaro ti napasamak dang imiti siyak mama. Kas iti linaon dito nga libro ng intad ni Jessie kang ka. Uwin mama. Anyang ti linaon dito nga libro. Testimony ti may nga lalaking napukaw na amin dagiti ima ken dagiti saka na. Anya? Ngayon, tinarigagahin na pailahing ti agbiag. Ken nasayaten ti kasasaan na. Idinto ta si kakit awan tinapukaw ken ka. Hamo nga napukaw dagiti sakam ngem saan mo laeng nga may pagna, di ba? Ngayon makapagnakan tumatlaeng. Mama, iyag yun dito iti wheelchair ko. Ken kang runan ti amin mama. Kahit kumat lang ituloy iti panagbasa. Ti anak ko. Agyamanag. Punay kita naragsak na ito nga aldaw. Kalikagaw mo matlahingan ti agusat ti wheelchair. Kang runan ti amin kat saan ka mapukahon tinamnama. Tado pwede kita nakarkaro nga napasamak. Dagiti pasamak ng ahad na po kawan tinamnama. Anak ko, gyaman kinagyaman kami, Diyos ko. Aging gaman nung name nga nagtultuloy nga okay yan ti anak ko. Okay ako ma, I'm ready. Iso na ito ni Jessie. Umay na kandagasan. Hi, good morning tita. Good morning sweetheart. Are you ready? Nga mapantat di eskwela. Ready na sweetheart. Mabalin mo nga iduron ti wheelchair ko sa anak to bagkaten nga ilugan iti kutsem. Of course. Ang kami tita. Bye mama. Bye. Agananos ka Jessie. Kanagananad kayo. Oin manong nemi sumrek ni Faith. Iti palagbasa na, iti klase na, intuloy na talagbasa. Kahit no ada, iti eskwela, manong nemi, iti ayan, iti classmate na isulaing tinakatugaw, iti mahisa nga wheelchair, manong. Kahit no kasta, manag-aawidan, mapanalain, manong nemi ni JC, kahit ilugan na iti kutsena, sano itulod dito'y balay. Kasta mat manen no mapandagbasa, iti bigat, tagasen na, nakaanos ni JC. Talagang patpatag na ti anak ko. Kaya nakaimbago na hinapo Diyos. Ma, anak, kita hindi kiti grades ko. Sige man anak, alam mo na na-maintain mo lang dito kinaling. Wow, nangangato. Very good. Na-maintain ko lang di dating halaing ken gaget ko mama. Anak, abi nga ngagluha ka? Ngagsangit ka? Malagip ko ngamin day di papa, mama. Faith anak. Jik proses manipadan day di papa. Nilat na papa ti kanayon idi nga umuna nga pangipakitaag ka nagiti nangangatong grades ko. Kat kastaon ay tinagsak na. Kanadalat na regalo na kanyak mama. Huwag anak. Amok na ita. Sangat ngagsangit akasta. Si bibiyag lang ko ba di papa? Si bibiyag lang ko ma.
Di papa. Adan ako mo tinagsakta mama. Uwan manong name sa milata malipatan dedi GB ng asawa kan papa ni Faith manong. Anak, amok deta. Naragsakta ko manod na ni papang mo. Kaya naragsakta malata. Kaya di na uding nga pa nagpipiknik tayo. Isumat din na uding nga. Inregalo na kayang ka. Iti ka nga ito nagiti grades mo. Ngayon isumat di pa nakadisgrasya tayo. Kaya tuwan mama sayang. Awanin di papa. Kasta nga talaga ti pagpatinggan ti biyag na anak. Ngayon sa nga bale. Pa-check ang naragsak ita ni papang mo. Ta nagsublikan ti eskwela. Kanin tultuloy mo. Ti kinapasnak mo agbasa. Kanin ti kinalaing mo. Uwan mama. Ikarik ituloy ko ti pasnak kong agbasa. Kaya nagturpusak mama. Makapagturpusak. Kaya't maukuranak to itinesang sangayan ng medalya. Ha? Uwan mama. Nagturpusak. Kaya't maukuranak to itinesang sangayan ng medalya. Ikarik. Nagtultuloy nga rod manong name ti nagbasa ti anak ko babaen ti tulong ni JC umay na dagasen sana itulod iti malam manong name. Mama, ada kamin. Intulod ko ni Faith tita. Nasiya to kasta. Okay. Kat mangrabi ka man dito JC iho. Tayo manin paborito yung agpadpada kini Faith ti linutok. Kare-kare. Kasta ka di mama? Ang pag-iso. Ang pag-iso unay. Agsalabaro tayo good news mama. Good news? Anya da nga good news. Siyempre, agturpos akawon. Agturpos kami. Ket? Good news mama. Amok, gada kayo ti kang runang nga maragsakan. Ti padamag ko gada kayo. What is the good news iha? I made it mama. Agturpusak nga cum laude. Really? Really anak ko? Hindi kas kang ka naka-wheelchair ng mama nagbasa. Agturpus ka nga cum laude. Nunti ko na ni Faith tita. Si anak ko. Yung panagnek ko mama. Ngay tilikodan akastoy ti kasasad ko. Nga daan na kitirangkap. Ngam saan nga iso ti manglapid iti panagbalagik. Kanti pa nakatunoy ko ka nagitarapap ko. Okay ka anak ko. You made it Faith anak. You made it. Nakaragsasak. Ganamok. Iti kada ita. Ni papang mo tinagkaysa nga biyag. Naragsak matisuna. Naragsak tayo amin. Manong name dudumteng dayta nga aldaw anay isang sangayan. Naka-wheelchair nga inabay ko ti anak ko idagmart sa kami. Kanagpadpada nga arubos dagiti luwami. Nga oray idi tagbitla ni Faith. Kanagar arubos lata dagiti luwa nga itibitla na. Kad impatad na asaan nga gapo iti kaadda ti rangkap iti maysa nga tao. Kad iso ti mang tubeng tapno saan kumangagbalegi amang tunoy iti rapap na. Uwain manong. Nagado dagiti na ibuyog iti panagarubos dagiti luana nga nang-deliver iti diskurso na manong. Iti speech na. Being nga cum laude nga naggraduar. Uwain manong dagiti sa edbek dagiti palakpak kendiri kabayatan nga agbitbitla ti anak ko. Iti baet manong nemi dagiti kayat na ngay pasimudaan. Dahito pa'y nakurapay manong nemi nga awan rangkap mo no banay na. Sangka isao tayo nga saan nga kinakurapay iti tubeng adi magunod tanyaman nga rapahap ti may nga tao.
adada dagiti addahan ti rangkap nga saan da mapukawan tinamnama gapot adda plano ni Apo Diyos kat kasta ti maneknek ti anak ko manong naimi iti likodan ti amin kat nagpaleki wen cum laude nga naggraduar kat dagiti adu nga pamadayaw na ana Ecuadro ana ibisti ti salas manong no kasta nga makariing ako ni ti bigat imbes ngayon nak amuin no ang kasasaad ti anak ko iti silid na kaya mapana kiti salas manong nemi ket buybuya ik kamak nga ag-agkak ti pamadayaw ana ibisti ana Ecuadro iti salas kada do manong nemi dagiti mangipalpalagip iti lagip ti palabas iti biagmi nga gina mangipalpalagip ng iti likodan dedi na ames nga aksidente nga nakatayan ti asawa ken ti maudan ti rangkap ti anak ko ken nagbaligi kami matlaeng ken naragsak kami ti likodan ti amin kadi pulos mabubus ti banagyaman ko ti na Marso manong nemi gabutan na laing ni Faith manong nemi sa nga narigata nga simbrek iti trabaho kastamet manong nemi nga nakastragmet ni JC iti trabaho na kadatan trabaho ngagpadpada dagiti duwa aging ka nga nagkalaysada manong nemi sa balipay nga naragsak nga paset ti biagmi ken pibiyag dagiti agasawa ti anak ko ken ni JC nga manugang ko ti kaldawan day tagakalaysa manong nemi iti likodan nga dalat tay suna nga nakatugaw iti wheelchair ohen nga abayan ti manugang ko iti panagmartsada ngagturong iti sangwanan tinadaig nga altar naragsak ti matang o naragsak ti langa digiti makaimatang mga saksi ti kinaragsak dagiti duwa panagkalaysa iba isa nga saan nga makapagna ken ti normal akas kini Jess imawanin ti sa pulimpay manong nemi ti kinagagahit kinapudno ti tunggal may sa katakwada okay ken saan nga makalaped manong nemi ti kada ti rangkap ti anak ko tapno dinak ko mamaykan iti apo ko gabuta iti saan nga nabayag manong nemi aga nagsikugen ni Faith aging gang impas ngayon manong ti mo na nga apo ko napasaron nom pa iti maysa kalpasan manon nemi ti duwa ket guduwa nga tawen nakaragragsak kami nagro na lang ruden iti addan aking kinamatan nga agkabsat nga pukok iti balay nga baray pasari ag sinutilda ad agsangit ad agkataw dan tumatlagin na pir manong nemi ohen manong nemi di pulos mabubus ti panagyamam iti na Marso ako nakmanin duwan ti anak da Faith kini JC duwang nga apo ko nga isuda ita iti aywanat bayat nagtrabaho ngagpadpada dagiti agasawa adamet latta di kondaweng ang kam sa morongkar iti Campo Santo ket sarong karam iti tanem di Jimmy manong nemi dahito nga ron ti pagkasalita kadagyaman naglauna iti anos mo nga nangibasa ket sapay kuma taadda syempre maited na nga adal na naruna ka dagiti mapukpukawan tinamnama dagiti adda rangkap na adda banay na saan mapukahon tinamnama agtalik kayo iti kinasiyat ni Apo Diyos tuhoy nga dagyaman nga pagayam mo Mama Amanda iti Ilocos Norte. Thank you ka, Mama Amanda. Thank ka pa nagsurat. Thank you mat kadagiti amin nga nagbuya ka nagdengeg. Baten ti bagayam yun ni Manong yun. Nemi Ruiz. Mangibat-batin tinibag nga oras. Kana kay amin nga sapada. Babay na po.